Hello guys, video tharnet galo le leta furlai ruatui tamlai hian eng shampoo le mask nge kan manang chon ke hi bitia kan ya ke ni hi kan location hi Chan Mari Art and Culture Office chak Government High School gate chak te point di thaya Government High School canteen opposite che khan BT Hair Solution Board kha in mudon ni ruatui tamlai hemi furlai hian kan sam hi pheng du emema achan chu humidity kha asanga samtla aditama ruwa tuile tuihu atama wangin lulei atinong dua luphut ain siam ma emem bokani the one Supreme Repair shampoo ania he burlian ania chuan hi the one Supreme Repair marks thau khanita kan sam har satna chang sang nei tan khan hei man thaya lulei har satna chang nei tan khan the one Supreme Repair shampoo le mark se atha emema ani hi Brazil origin anita a chuan heta hian a ingredients hi heta hian oil chi rang chi sari a om ti kha kan lulei le kan samtan khan atha bik emema humidity awanga sam pheng kha atire ruatui tamlai hian lu hi sungun viau lo turania ni dana emo ni thum dana emo voi khat lu suk turani tui votin kan suang a ingredients a hian argan oil oma sam title tu le sam pheng tire tu ania coconut oil om boka samzai atikhau tha a samzai chungril thleng khan asiam tha macadamia oil om le sam tinem tu le sambung tur avenga macadamia oil khan olive oil om boka lulei ti sel tu le sambung tur kha aveng ani olive oil khan jojoba oil om le lulei ti sel tu ni boka sunflower oil om le hei hi UV ray ni jung chakna awanga sam ti chethei tu khami ni jung chakna salutuk laga le humidity awanga sam ti pheng tu laga khan avenga avocado oil om le sam atinungin sam tlatur aveng sam har sanna nei che sang nei tan a sam tlatan sambung tan sam ro tan lulei har sanna po luphut tan lulei ro tan khan atha emema athan chu ingredients a han oil che sang tuna karon soi ho kha anoma wang khan kan lulei tan le kan sam tan atha emema tun fur ruatui tamlai sam en kol nan jon he the one Capco the one Supreme Repair shampoo le marks enriched with 7 oils ain ti kher bokani hei hi kan lulei tan kan sam tan atha top mai ani hemi Supreme Repair shampoo le marks a hian 7 oils om ta oil chi rang chi sari om ta chuan heta hian abura hian dry le damage hair kha ain ti deuh bi kherta chuan he 7 oil zong le sia butter kha an mix tel boka sia butter om tel ve ni chu hemi 7 oil chi sang le sia butter an mix awang khan kan sam repair power kha anget emema man nuam boka arim tui boka chuan man to over an nilawa hemi abur te hi aman hi zakwa somkwa 300 ml ania chuan amak sahi sang khat le somriat ania 300 ml thau chu zakwa somkwa le shampoo zakwa somkwa ania amak kha sang khat le somriat chuan hi dry le damage hair ta hana tha a oil sari le sia butter an mix awang khan kan sam repair power kha anget big ema arim tui boxi chone hi Brazil brand original ngat ani tuna henga dora hian le thei no oma nunga mi hin munga stock alo om trewa run le churanga lok puimo tha in ti ni chuan video kai no like next video thadeu garon siam lenga chuan comment kha thei ngil lola comment na a khan in sam emo in lulei emo har satna kha no soi ula shampoo le marks le hair serum te in man tur in home care routine tur kha
karon reply ang chu karon chang chu chu ron soi ula eng tinge sam chu ni a kallu le chu tiang chu no oma eng shampoo nge ka manang eng mask nge ka mangang eng serum nge mangila thang ti han comment hello da ula karon reply với kang chu in sam kha fur lai ro tui tam lai hian in lu le in sam kha kan en kol don ya bye bye